ste odrastali u ranim 90. godinama, onda niste mogli da zaobiđete Power Rangers groznicu koja je pomenutih tresla ceo svet. Albumi sa sličicama, figure, videoigre, VHS izdanje. Osim nestašice goriva i ogromne inflacije, niste mogli da zaobiđete ovu seriju kao deo redovne programske šeme u popodnevnim satima. Mighty Morphin Power Rangers začetnik je franšize koja je i dan danas aktuelna, a važi za jednu od najdužih u pop kulturi Amerike. Ono što je interesantno je činjenica da sam Power Rangers serijal nije nastao u Americi, već u Japanu. Zapravo je reč o američkoj adaptaciji Super Sentai serijala koji je svake godine imao neku novu tematiku. Super Sentai početak vezuje se za 70. godine prošlog veka. Kako je japanska televizijska produkcija tih godina doživjela procvat nakon forsiranja žanra po imenu Tokusatsu, bilo je izvesno da će se isti proširiti na zapad. Popularni producent Shotaro Ishinomori imao je veliki udeo u popularizaciji ovog žanra. Konkretno, Tokusatsu je u prevodu značio specijalne efekte. Najpopularniji titlovi ovog žanra su filmovi sa kaiju monsterima, Kamen Rider, Ultraman. Ne treba zaboraviti da u ovu kategoriju spada i Spider-Man, naravno japanska verzija koja je nastala kao proizvod ugovora između Toeija i Marvela, koji je 1978. godine ekranizovao ovu seriju na malo drugačiji način od onog koji mi danas poznajemo. Također, film o Godzilli ranih 50. godina koristio je iste specijalne efekte poput pirotehničkih sredstava, ogromnih maketa i kostima, jer filmska industrija nije bila razvijena kao što je to slučaj u današnjem vremenu. Pozitivna reakcija publike, a posebno one najmlađe, dale zeleno svjetlo da ovaj žanr zaživi i izrodi još puno novih ideja koje će kasnijih godina doneti benefite japanskoj filmskoj industriji. Shotaro je forsirao ideju da umjesto jednog napravi tim od više heroja različitih boja sa kojima bi se mladi poistovjećivali. Tu dolazimo do sezone koja će postati recept za naredne, Himitsu Sentai Goranger. Ova serija je postala instant hit i svaka sljedeća je pratila u stopu sa novim sezonama, ali delimično izmijenjenom pričom. A već Battle Fever G donosi i prve gigantske robote koji će biti neizostavni deo franšize do današnjeg dana. Ovi roboti bili su bazirani na osnovu robota koji se pojavio u Tokusatsu verziji Spider-Man serijala. Producenti su došli na ideju da ovaj mali detalj implementiraju u deo serije i definitivno nisu pogriješili, jer je u kasnijim serijalima meka podrška ovim superherojima postala prepoznatljivost. 1986. godine Haim Saban, televizijski i muzički producent egipatskog porekla iz Amerike, pokušao je da predloži adaptaciju Super Sentai Bioman serijala ljudima na zapadu, međutim niko nije želeo da investira u ovaj projekat jer su mnogi mislili da ovakva vrsta ekranizacije neće imati dobru prolaznost kod publike. Ideja je bila jednostavna, koristile bi se scene borbe iz japanskog serijala, a one u kojima heroji ne nose maske bile bi snimane sa američkom postavom glumaca. Ovu ideju dobio je tokom odsedanja u jednom hotelu u Japanu gdje je na tadašnjoj lokalnoj televiziji ugledao scene Super Sentai serijala. Došao je do zaključka da se adaptacija može uskladiti sa publikom na zapadu i napravio jedan korak dalje da dođe do autorskih prava Super Sentai. Prošlo je mnogo pokušaja u prezentacijama njegove ideje mnogim televizijama širom Amerike, ali svaki bio bezuspešan. Saban nije odustajao, pa se tako 1992. godine u saradnji sa Fox Kidsom, na čijem je čelu bila Margaret, adaptirala prva epizoda. Ovoga puta uz pomoć snimaka iz tada aktualnog serijala Kyoto Sentai Zyuranger. Primarna tema ovog serijala bili su dinosaurusi i 5 ratnika iz plemena koji su probuđeni da spasu svet. U američkoj adaptaciji priča je nešto drugačije jer je morala da se prilagodi mlađi publici, a opet da ima smisla. 90. godina ceo svet je bio pod velikim marketinškim uticajem jer su se prikazivali filmovi poput Jurassic Park i slični. Odlična prilika za jedan novi početak i dobar marketing. Prvobitna ideja za ime bila je Dino Rangers, jer je u planu bilo da serija ima više sezona. Saban je želeo prepoznati unikatan naziv koji lako može da se pamti. Na sastanku koji je organizovan, jedan od članova je pomenuo Mighty Morphin Power Rangers. Naslov koji zvuči primamljivo, a uistinu posjeća malo i na Teenage Mutant Ninja Turtles. Oba imena imaju po 4 reči. Odluka je doneta i serija je uspešno plasirana gledaocima u Americi. Prva epizoda Mighty Morphin Power Rangers serijala emitovana je na Fox Kidsu 28. avgusta 1993. godine i taj dan se inače proslavlja svuda kao dan Power Rangers franšize. Epizoda je imala za cilj da upozna gledaoce sa glavnim karakterima iz serije. 5 tinejdžera sa stavom koje je odabrao drevni čarobnjak Zordon, zarobljen u ogromnoj tubi zajedno sa svojim pomoćnikom robotom Alfom. A gde su dobri protagonisti, tu ih prate u stopu i negativci. Rita Repulsa i njeni sledbenici Goldar, Finster, Babu, Squat, koji slučajno bivaju oslobođeni iz kante na mesecu, pravit će probleme glavnim junacima dok im u posjetu tokom druge sezone ne dođe next level antagonista, Lord Zed. To su i naravno komične scene Balka i Skala, dva prijatelja koji su uglavnom klasični i dosadni likovi koji se miješaju u potpuno sve.
Nakon rapidnog rasta popularnosti, producenti su morali da što kvalitetnije adaptiraju scene. Ovdje nije bilo previše prostora za improvizaciju, jer su bili ograničeni sa samim budžetom, te su se scene snimale na osnovu onoga što već imaju kao gotov materijal iz Zeo Rangera. Primetno je pre svega da su kostimi malo drugačiji u scenama borbe i onim gde se rangeri nalaze, na primjer, u komandnom centru. Ovdje najviše dolazi do izražaja Dragon Shield, oklop zelenog rangera gde se jasno vidi da je napravljen od jeftinijeg materijala za potrebe snimanja scena koje nisu deo već postojećeg materijala. Bitna razlika je i da je u japanskoj verziji žuti ranger zapravo muško, a u američkoj adaptaciji žensko. Ako bolje primetite, vidjet ćete da žuti ranger nema suknjicu, dok Pink ima. Kako je prva sezona već postajala sve popularnija, produkcija je odlučila da baš zeleni ranger bude novi antagonista koji će se pridružiti Riti i njenim podanicima. Tu na scenu stupa Jason David Frank, koji će do kraja serijala biti najbitniji lik. Saga o zelenom rangeru do danas je ostala najbolja adaptacija u franšizi, bez obzira što je produkcijska limitacija bila takva da nije bilo suviše sredstava. Za razliku od Sentai verzije, gde je zeleni ranger brat crvenom, u adaptaciji MMPR zeleni ranger je sasvim drugačija priča za sebe i plan je bio da on bude jednostavno tu jednu sezonu, kako se nakon velike MMPR potražnje za igračkama i igricama kao i svim ostalim proizvodima koji se mogu naći na policama desila kontroverzna priča da je serija suviše nasilna, u nekim delovima svijeta je bila čak i cenzurisana, ali ne zadugo, jer je odmah nakon prve stigla i druga sezona. Kako je Saban ostao bez materijala jer je Zeo Ranger serijal odavno završen, u saradnji sa Toeijem je dosnimano još materijala. Naravno, druga sezona donela je nove Megazorde, ali ne i kostime. Kako je MMPR već bio izuzetno popularan sa temom dinosaurusa, produkcija nije željela rizik, pa su se tako kostimi iz prve sezone zadržali, a scene borbe su korišćene iz sasvim drugog serijala, Die Ranger, dok su scene iz treće sezone korišćene uz adaptaciju Kaku Ranger. Druga sezona se vezuje i za odlazak popularnog trija originalnog sastava. Zbog slabog honorara napuštaju Austin St. John, Walter Jones i Ty Trang. Umjesto Jasona, Zaka i Trini dolaze Rocky, Adam i Aisha. Steve Cardenas, Johnny John Bosch i Karen Ashley se pridružuju preostalom timu koji čine Amy Jo Johnson, David Jost i Jason David Frank. Kako je i u ovom slučaju produkcija ostala bez materijala glumaca koji su dali otkaz, pojedine scene su korišćene iznova ili su kropovane ili su korišćeni dubleri. Tom je postaje novi lider Power Rangersa i kasnije stup cijele franšize. Zanimljivo je da je kostim Bijelog Rangera zapravo jedini izvor koji je korišćen iz Die Rangera, a da je njegov counterpart u japanskoj verziji zapravo dete koji ima sposobnost da se pretvori u Rangera, Kiba Ranger. 95. godine stiže blockbuster jače produkcije. Sama priča definitivno nema konekciju sa serijom jer Rangeri dobijaju moći na sasvim drugačiji način. Nema nikakve konekcije sa Kaku Ranger verzijom, a glavni akteri serije su prebačeni na veliko platno, ali su neki elementi poput izvora moći drugačiji. Recimo, Rangeri ne dobijaju moći od Ninjara, već od Dulcije. Novi negativac je Ivan Luz ili ti Ivan Sluzni. Ovaj film može se reći da je u sasvim drugačijem univerzumu i timeline. Treća sezona s druge strane nastavlja tamo gdje je druga stala, a prati je za početak jedan od najupečatljivijih događaja, prva pobjeda negativaca i uništenje Thunder Megazorda i Tiger Zorda. Definitivno jedan od najtraumatičnijih trenutaka, a krajnje neočekivan. Ova sezona donosi potragu za ninja moćima i novim pomoćnikom Ninjorom, koji će kasnije biti od ključne važnosti. Također ovo je sezona gdje Amy Jo Johnson odlazi radi nastavka filmske karijere, a na njeno mjesto dolazi Catherine kao Cat, devojka koja će početi jedan ark vezan za krađu Pink moći i kasnije će imati svoj redemption trenutak gdje je upravo Kim bira kao svoju zamenu timu. Zeo Crystal je meta koje je Lord Zed želi da se dočepa, kako bi mogao da upravlja resursima moći. Master Vile i metalni oklop nova saga koja će malo duže potrajati, a zapečatirat će se tako što Rangeri podele Zeo Crystal i pošalju 5 delova kroz vremenski procep kako neko od negativaca ne bi došao u njihov posjed. Pred kraj treće sezone Master Vile, Ritin otac, uspešno vraća vreme unazad, pa Rangeri postaju deca. Nemoćni da aktiviraju svoje moći, moćni novčići dolaze u Goldarove ruke i pretvara ih u prah. Tu na scenu nastupio Alien Rangeri sa Kvitara, udaljene planete gdje je primarni izvor energije voda. U ovoj miniseriji je dosta korišćen Kaku Ranger materijal bez pretjerane obrade, barem što se borbe tiče. Zordon šalje decu Rangere da svako ponaosob pronađe svoj Zeo Crystal u vremenskom procepu. Svi Sembilija koji nekako uspeo uz pomoć spravice da vrati svoje godine odlaze na misiju kroz vreme. Aisha ostaje u prošlosti i na njeno mjesto šalje Tanju, koja će doneti Zordonu žuti Zeo Crystal. Kroz miniseriju od 10 epizoda pravi se konkluzija na celu priču te se Rangeri vraćaju u svoje prvobitne godine, a svijet zahvaljujući Zeo Crystallu biva normalizovan. U posljednjoj epizodi Rito i Goldar kradu Zeo Crystal iz komandnog centra, postavljaju
impulzivnu napravu koja kasnije razara ceo centar, te se ovdje definitivno stavlja tačka na Mighty Morphin sagu. 1996. godine Power Rangers Zeo, jači nego ikad, dolaze na male ekrane. Ova sezona po prvi put unosi svežinu, nova priča, novi antagonisti, novi Megazord i još bolje, novi kostimi. Kako je sav materijal koji je bio na neki način povezan sa Mighty Morphin istrošen, vrijeme je bilo da se započne nova era. Zeo donosi novi način preobražaja, nove morfere, način njihovog korišćenja i malo mračniju priču od prošle. Ovdje je primjetno da je adaptacija malo bolja, pa imate osjećaj kao da je i budžet veći. Jason se u ovoj sezoni vraća kao Zlatni Ranger, što je dodatno podiglo gledanost. Ostala glavna postava dobija nove boje. Tommy postaje crveni, Adam zeleni, Cat pink, Rocky plavi i Tanja žuti. Billy ostaje kao pomoćnik u komandnoj odeji, ali kako to uvijek biva, tu je i mračna strana ove priče. Seriju napušta David negdje na sredini sezone, te su producenti morali da se snađu i predstave razlog odlaska Billya na Twitter. Iza ove priče se krije navodna diskriminacija i ostalo, te se on nakon mnogo godina vratio na male ekrane, reprizirajući ulogu Billya u Once and Always filmu iz 2023. godine, kao i u finalnoj sezoni Power Rangersa Cosmic Fury, i to kao mentor. A već 97. godine Power Rangersi prebacuju u turbo. Novi kostimi, nove vozila i dan danas neobjašnjiv prelazak iz jedne u drugi moći umalo su ugasili franšizu. S druge strane, Car Ranger, japanska verzija, je sama po sebi komedija, pa je spasila se taj seriju od gašenja. Da ironija bude veća, gledanost Turbo Rangera, iako je praćena filmom, nije bila očekivano uspešna. Naprotiv, Turbo je jedan od najslabijih naslova jer se većina epizoda svodi na priču Monster of the Day, standardnu borbu bez neke duboko umne priče. Također, ovdje po prvi put u franšizi imate Rangera koji je dete, Justin, dete od 12 godina, postaje Turbo plavi Ranger kada Rocky doživi povredu na meču i više ne može da bude deo tima. Mnogi ovu promjenu vide kao nerealnu i suviše forsirano da bi se deca poistovjećivala sa ovim likom. Ovaj eksperiment je umalo ugasio ceo serijal. Naravno, više faktora je uticalo na slab odziv. Prvo, jer su Transformersi već formiran brand i automobili su zasićena tema kod publike. Antagonisti su suviše komični nego opasni. Priča nema dubinu kao ostale, već je jako statična. Karakter Justina suviše deluje pametno za dete od 12 godina i neki delovi priče su suviše nerealni, baš kao i njegova metamorfoza. Ovo je prvi serijal gdje je film zapravo prva epizoda, a ima kontinuitet sa serijom. Zordon odlazi na planetu Eltar, a novi mentor postaje Dimitrija. Na polovini sezone menja se postavka. Tommy, Cat, Adam i Tanja odlaze, a na njihovo mesto dolaze TJ, Cassie, Carlos i Ashley. Justin ostaje plavi Ranger. Interesantno je da je audicija za nove glumce objavljena u štampanim medijima pre nego što je stara postava uopšte zamijenjena. Drugi deo sezone je imao bolji rating, pa se tako priča nastavila sa pravcem koji niko nije očekivao. Antagonisti pobeđuju Turbo Rangere, Dimitrija odlazi i ostavlja Rangere da se sami snađu, niko ne želi ovakvog mentora, komandna odeja biva uništena i Turbo Rangeri postaju prošlost. Bez moći, 4 Rangera, TJ, Cassie, Ashley i Carlos zajedno sa Alfom odlaze u svemir u potrazi za novim moćima, a Justin ostaje na zemlji gledajući kako svemirski shuttle odlazi. Mislim, zamislite dete neobjašnjivo ode u svemir. Treba pravdati sve te silne zaostanke, zar ne? 1998. godina. Ovdje dolazimo do Power Rangers in Space serijala. Zbog slabijeg ratinga produkcija dolazi do ideje. Daćemo publici sve. Taman da završimo seriju onako kako bi trebalo. Borbe, misterija, drama, napetost, nepredvidivost. Odjednom dobijemo serijal koji ne liči ni na jedan prošli. Pravi se čitava saga. Priča ima uvod, razredu i zaključak. Tematika je mnogo mračnija, ozbiljnija i poseže ka tome da ima elemente svih serijala iz prošlosti uklopljenih u novi način storytellinga. Karakterni razvoj likova je mnogo primetniji, sve manje humora i svaka epizoda se polako konektuje, nešto što do tada nije često viđeno. Kontinuitet i splet događaja se lagano uklapaju onako kako bi trebalo da bi držali pažnju publike. Ova sezona donosi antagoniste sa pozadinskom pričom, okupljanje i takmičenje svih negativaca iz prošlosti, borbu koja je posvećena neku svemirsku sapunicu puno neizvjesnosti. Da ne pričamo koliko su Psycho Rangeri bili brutalno jaki u poređenju sa ostalim negativcima. Čak se i Adam vraća kao gost u epizodi gdje upotrebljava oštećen MMPR morfer. Ovu sezonu je obeležila priča o spasavanju Zordana, potraga za novim moćima, novim crvenim rangerom Androsom koji nekadašnjim Turbo Rangerima daje Space Morfere i nove boje. Također tu je i konekcija između njega i glavne negativke Astroneme, za koju se ispostavlja da je njegova sestra koja je ukrao jedan od negativaca i preobrazio je u svemirsku princezu zla. Da stvar bude još uzboljivija, specijalni gosti su bili i Teenage Mutant Ninja Turtlesi koji su udružili snage sa Rangerima u jednoj misiji. Finalna epizoda, Countdown to Destruction, važe za jednu od najboljih epizoda svih serijala, jer slikovito završava jednu čitavu eru koja je od 93. pa do 98. trajala svojim punim žarom i obeležila jedan deo TV istorije serije ovog tipa.
Nakon ogromnog uspjeha ove sezone, Saban produkcija ipak odlučuje da nastavi franšizu, ali svaki sljedeći serijal bio je priča za sebe, sa novim likovima, antagonistima i kostimima. Recept je uvek isti, a popularnost se nije smanjivala. Kasnije je franšiza otišla u ruke Disneya, pa nazad u Sabanove ruke i na kraju završila u rukama kompanije Hasbro. Ipak Power Rangers, kakve znamo do sada, završnu sezonu su prikazali 2023. godine kao Cosmic Fury. Ovu sezonu pratio je film Once and Always, gdje se između ostalog našla i posveta preminulim članovima originalne serije True Tank i Jason David Franku, to jest originalnom žutom i zelenom, to jest belom Rangeru. Nije poznato da li će sljedeći projekat biti soft reboot ili potpuno drugačiji pristup serijala. Hasbro je 2019. godine pokrenuo čak i liniju kolekcionarskih akcionih figura sa karakterima iz različitih sezona, kao i verziju Power Morphera za sve ljubitelje originalnog serijala. U svakom slučaju Power Rangers kao franšiza još uvijek traje punom snagom, a godine koje dolaze za njih imaju dosta toga da ponude fanovima. Od figura, kolekcionarskih stripova do videoigara u kojima uživaju kako stare tako i nove generacije. Da li ste i vi pratili ovu seriju dok se emitovala na našim prostorima? Pišite u komentarima. Ako vam se svidio video, ne zaboravite da lajkujete i da se subscribe-ujete na kanal.